mate kewe talay napati mau kemudian yemma ibauna dibaca salawat napayan re kasarana yan itu nak kadapan re nyawam supaya dia temu dodo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanrean alasi ronan rewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tuman napasa napi baca salawat napa yemma yan itu nak kadapan re ruhmu. Napa ya alasi, napa yang biasa. Akataluro, nah to. Jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kedepan re watak kalim. Aga guna apa? Namuyam itu taluetan re ganna to ni. Angka tu to biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakama. Ukiway na kunci na mati itu. Angka sa guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajange menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali nabita. Ya sahabat yang ke 40 ni. Angka to 45. Dega suku nabita mi mulai male 50. Makanya ko detul le male isa na sampajange ro 40 30 nah. Ya ko detul le 20 nah. Ya ko demo patul le male 20 10 nah. Ya ko detul le male 10 na mo 5 mi. Ya ko ya ro 5 de to patul le 3 nah. Ya ko talui de mo patulle cidina maka dai se Abdul Qadir Al Jilani namo cidini isa na sampajange nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Dua aga-aga perlu pasangan khusus ki. Irona bitta maka daiman fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadi lan yaron. Nanigi-nigi tau mario marenno. Nasabana polin na ulan ramalang maka yaitu tawe na harangang ipong Allah Ta'ala nagisa tinaraka watakalena. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Iro tawe ang nareko ang kay mapuasan ni ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakatelu pak maka dai nabi ta syahrul rajab syahrullah syahrul sya'ban syahri syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala ia ulas sa'ban ulan na nabi ta ia ulan ramalan ulan na umat na nabita. Agama nana ia ketoma bicara amalan ia ko ular rajai ipegai istighfar toba ia ko ulas sa'ban ipegai masalawa lori nabita. Makanya ulan na nabita tu ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Yan itu ampai puasa sampai jam penni sholat tarawih pasti salah lengi itu sampai jam penni lengi sholat tarawih ya ko sholat tarawih ramalan ini jamah ya naliwangi ramalak dena ni jamah ya ko sampai jam penni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ya ko sampai jam penni itu sholat laili asarna arwa rakanna tambah telu raka witiri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakaat. Sen rakaat biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade iya tarawih 20 sampai jam penemi arwa rakaat. Makanya tu dia itu nak ada salat tarawih maka dami salatul lail yaitu ampai arwa rakaat. Mega tu tahu nasade angka hadis na nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam penni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat salat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Nih yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20. Masyere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi
Tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruarakana berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dia nabita maka kan makadani je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira makada 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yunri manre. Nah, iya miko yolo nanyero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesanya akhirkan. Capak namun roy manre. Nah. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sama makalasi manre muka jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh. Ya ronak manre mama. Paham ya? Magi di pakoro pak itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan ya palana nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau cek dewe. Napa minuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak balik. Maka kau ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lada tuh kau karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil. Kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoro. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin sedih maka dawat tua galungangi dawat tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara teman resubuh. Cara tak man resubuh. Caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Poraki minum cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Poraki mandre paje halusu, tale ya ronandre, tejepu ita sampai nandre mate kewe tale. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan rekasarat. Ya nanti nak kedepan re nyawam supaya dia temu dodo nyawa waktu mau puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanrean alasi ronan rewe. Kemudian aja timawi cukup yanre aja nanti mana pesa napi baca salawat napa ya nanti nak kedepan re ruhmu. Napa ya alasi napa yang re biasa pakai telur. Nah tuh jadi pertama kedua ketiga ya nanti nak kedepan re watak kalim. Agak guna apa? Namunya itu terluetan regan nak tahu ni. Angkat tu tahu biasa kumapuasa nasa itu ya umaliwasa mendak kama. Okey way na kunci na mati itu. Angkat tu tahu nasa ya itu siya ya kupura buka umadodong. Dia boleh merigagay. Berarti nyawana dia na pantai itu. Namun tu si kiri nang kata apa? Angka si kiri na napasa, angka si kiri na ruwe, angka si kiri na rahasia. Si kiri na rahasia ka si kiri Nur Muhammad, si kiri na ruwe kay polo ko Allah Taala. Cuma dia bahas ya, perdi ulu kimatu ke yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang, napaki manre. Kuncinya aja tepak gendak bali timpu tak.
paganjil. Maka dawa mawatang itu sas. Den rule bilang, ya kode tuh le bilangi, ndak usah dihitung. Tak lagi bawah nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na al kausar. Yaitu we kuyomangi mapelak maceke usahakan ni maceke pitamai matamai itu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngeso tade ini udah na marigaga. Yaku yaitu we si jaji ngetasan. Yaku mampalai tamai na petate sa pula rakoni. Hukum itu mondok Cina. Madari gitu maka dah majisa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tengah susah di morakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na ya mak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa maga dia na marigaga. Tu lima nyama pa penading, tu lima cekek oleh lalang. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa aku mani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapomanang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa ya muti pakai koma kada meki ma puasa sunnah nama dari marajing ya bana tu tak pakai ya kode na ya tu tak pakai tatatu ka bani lilata ko kada ngata ko asia ngangi komoto ki weden to sempat makan sahur tatatu ka bani lilata ko capat na kada ngata tabace na atay na katelu napa masalah wa cica napa yema itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampam ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal awalengi mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dah. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek tu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melui ilag gala sekota kalebe. Milo lega. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume mato nanre darah. Ah itu. Racume mato nanre darah itu. Apa itu watakale Pak iro sarapen kami mati asa sel sarap. Iro sarapen nolai darah iro saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iyalah kalebarakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena do macarepa jadi ro darai mako mati itu sarape ya kotulinola darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke koro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah gunana ko puasa na sabak de gaga andre darah nasabak de na tomandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalaga makanya mampai elo nasabak racume mato nalaga iya na tu ampai no tu timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 kilo sampai 1,5 kilo tapi ya ko 20 na ke atas menre te matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasiku apuasa ko sa rekom mangimadisi ko mega po to nasa malasa maya ko mapuasa edo nasaba de napahang makiro tapi aja tak puasa balas dendam 11 denda de to ngasanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak matero na alam yang kanguduan na nasanre na patulina timpu taci cacagoren itu yang jadi masalah itu makira
Nah, makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari, maka deh orang Islam, orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk nah. Iya tuh kau tahu matandre tepat na dena megan andre. Kau tahu makaja tepat na. Dena beto na taman re mega tuh. Ya nang katau magala manre maka de gorota malam tepat nih. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu kan. Tahu pandai ini kan hadis babu. Maka de nabi iya tuh tahu mata apa cik dini perlu napake komandre satu usus cik dini perlu nalisari yo putu kapere si batau munapi komandre pi itu perlu nalisari gitu. Jadi tandai itu tuh pandri tadi itu namanya kan andre cede yo pui di bahasa nostase hais magalaki mandre patannya apa ulama tuh itu jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Ambodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu, kok tu penewe nala ni tahu? Kata lu mina timpu nala ni tahu? Pak jadi, nasabak si dimetomi peruna nalisari, iya rosesai tatutu, sehingga syahwat makannya berkurang. Nah, makiro aja mau tapas saya dia lihat sama koro, deh. Jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya naik ke angka Pak disengang ulolo ngaserena soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali Pak Baja. Asera pulona apa tahun umurna. Cicak bang malasah. Mito menimate naipasal lo rumah sakit. Ciat apa tapi dipasah. Agar rahasia nah. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja. Ya namelo matinro pasti man repaji. Ya komoto langsung man repaji memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa JW Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu itu Pak JW. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak Jenopi. Nopi napa tapat jeng itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kurang orang pengen atau maka daya kopat jenan rete telu barakana nomor si di dega gak tahu komandre Pak JCD na pemandre pure mandre si Pak JCD pasti maca gitu. Nah sebab don Ibrahim maca tuh. Kong kana tamelo ki komacai ta sore mandre Pak JCD na pemandre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandre mi Pak Jena pemandre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega agak aron itu nak dalam syahwat komandre Pak Jena pemandre. Itu berkah apa? Jadi itu berkahnya garam itu. Kona pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi iya matu tak tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana natako magwitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawih 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa bersirina daraja 20 pitu daraja nalolong atau mak berjamae ibandi tau mas sampaya cedik dia betul ngene ya rosi dia daraja dia necik dia pelang maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai
edena to melo seleci di budu lawang ko surimonde na pong Allah Ta'ala. Itu satu derajat. Jadi ilolongangi sunnahna bere jamaah. Jalai bere jamaah. Jadi ya ko moto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pa maka dena bitta la witrani illa billail. Dena wading kedua teh mawitri si wenni. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pa maka bitta siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalo. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Biasa ki upoda maka denang kata ma witri mo napa matin rodena katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sempaja witri itu. Kemudian ya to madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada wadi moga wadi ajenne ki jolo na palo manre aja mo tadio magi dato majenne angka kilalan na desa enarante maka de kong katau ajunurang ina de na jenne nandre aroane na tui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tabahannya? Jadi kini dena tu me masam pajas subuh namo atang supita dio. Cuma nasabak melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Makiro bahannya. Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki namo de tu majene. Lawani manre. Cuma iya ko hikmah maka dai ajenne ki nasaba na kunrui dalle patapulosona. Nakiro idi mani kayak kami tolah. Itu. Iya ni ko berhubungan ni kuasoi mapuasa makunraya degaga dandana na tolai bami cik di puasana arwanewe 20 mapuasa. Berturut-turut 60 na sona maka damagi na roanewe lay suruh matola makunraya de na pada melanggar maka de guru tapak prokuresi hab de na tama bangkung ni oko wanuna ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanuna tapahan nih maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu sitongan apa? Tapi iya ro tau pandri teh Pak termasuk Imam Mali angka lihat pendapatnya leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolan na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusa puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Mali makan rekalena napakalu akalena nasangang kamakang kamabot timparu makalasi. Minum jolo napa berhubungan? Coba deh. Kung kabutin paru makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa 60 no tolay tapi ako minum nga jolo napa berhubungan kacid mo tolay. Sehingga maka day mamali pokok na yan mo batal kang ipuasa mo tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi. Itu kere
Iya naro alasan na Imam Malik, tapi tau pandai taliannya dia nak pakai Imam Malik tu miha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubung aku mu batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tatak na pulo na mutolay. Pak makalah si matur. Na isame man Imam Malik kadang kama tau makal lagi. Ko botimpari na macina lada ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Nama Cina lada, na lapasannya lo minu wesi kaca, na pertama kamara berhubungan cik di menina tolai, apa pure minu, itu ke, iya naro nak kade mamali de, pokoknya ia mun rusak puasa mu cik di, anak pulau namu tolai, itu, iya ro, demi menjaga mengakali agama, makiro, ini mesti kita paham ya ro, itu kaidah fikih. Kemudian, iya tuh ketoma sikat gigi, ketoma puasa deh na batal puasa. D. Suntikan juga tidak membatalkan puasa. Suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Nah, ya kok masih kak gigi deh mereka. Nah, iya mi kok makalimo mo cica ketelu telu ai cica tema idu ai masalah itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka dawat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko ajana. Labi mi tidak. Patamay wa inga de ajana. Kasunami le rica bani lima napai pertama pak jalo mako kade nama regaga ya miko talai tiro imako ai masalah itu jadi itu penting. Kemudian iya tu taluai tau natung kapah talua ya kode to natung kai dena batal ide nya manan na tau taluai itu batal ka puasa de itu iya ko mangutoy na mabok na talua dena batal. Kadai iya mi tapi angka meto tau pandite tu maka da pokok na ya mutalua maka dia tau pandite teko dipe tau buncang itu madari itu ko tau masola da na rokok tappa buncang batal itu puasa na kade natung kaya ro yomi kana koti tiga ro na natalua itu yang jadi masalah dia membatalkan nasaba alasan nona maka dia ko tau buncang kade natung kai tahu mabuk kendaraan dia nak tungkai makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu nak tungkai kira satu natung kana tungkat koti tiga ro natalua iya itu membatalkan puasa mandre minung mak bele de to na batal puasa tak diskomi iya ya tak pahangi menonton anu makaleleng masalah aja lebih muiku matin roki daripada menonton yang kalileh lebih mui matin ro make palan ni ko to matin ro ne ko to menonton kecuali menontongi pacarama dan mereka tapi ya ko menonton ni makumui sorong angkan itu pak maka he guys na HP makokoy maka ya mapa mulai makali cubu kan kapita manang yang kemana ha iya jadi ya komeki amang iya na tu nak kada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah maka dai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah jadi ko tau matinro mapuasa ibadah hukum Indonesia itu tanya hak desa tau panrita mi paui iya ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka make palatan tinro na magai iya ro tau panrita ron purani na buktikan maka dia koki Indonesia teh monro la dia mangi ko matinro ini ya ko de pak iya na masu bulla matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasane tu atinro bawan no apa de na gado sana teh ko matinro ya pak namo man na masalah de to gaga itu makiro ya na tunaka da tinro na tau mapuasa ibadah na sama ya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro ide na pulu makuram ya palanna do ni makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya peringarange na kenai hadesa maka dia nabi tayanang ka umma ku majenne na paloliu na sikiri gang kata de peringarana siak jangi matinro seko iro watuna ibila masam pajasunna ukilona pangala taala
Ento itu kan jana ko to mak jenne na to masikir ina tak diperingarang baca la ilaha illallah gang kata di masalah apa perlu tu agak pak mana salatu nomor si istighfar mana salatu yang kedua salawat mana salatu yang ketiga angkat tahu pandai tambah ini masih dekat ko tahu kasih sila ada mana salatu namo puji riale mo ko tahu kasih sila ada to ngamu sidakai latu tu jadi manas makin pelana istighfar manasah salawat manasah takziman ala rasul itu jadi iya tu jama-jama magampal ada astagfirullah 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 jadi itu ko ramalangi iya ipakewe makanja al afu aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih makanya ipake ti saliwan na ramalang ya kok kirmarang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya tipake magina al apu ya sange al apu lay tip lay susu lay kare ya ko makade istighfara lay tutu itip eksmi ang kami dosa ilalat tatong ko mi ya mi ko makade al apu lay kare ne mati na tadeng jadi itu ramalangi mal dosa denat tutu dosa ya ko yan tu makada al afu makanya tu Allahumma innaka afuun karim itu pakai na sabak gami matoy nah ya ku tip eksmi istighfar sana ya sang istighfar menutup yang ada nah itu pada ko to maroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tadeng gitu yo po ko ikare makade al afu itu sampai sampajangi malagado sa pa makade rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni nah malagado denat tongko na to sampai madari maringa pa pinadin nate ko pure masampajang kada way maringa sa di ko pure ka masampajang itu sebenarnya al afu Pak Yeti isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50 dega gataw mulai male isa na 50 kecuali na bita iya sahabain ka 40 ang kataw 45 dega suku na bita mi mulai male 50 makanya ko dito le male isa na sampajangin ro 40 30 na ya ko de tulle 20 nah ya ko de mo patulle male 20 10 nah ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi ya ko ya ro 5 de to patulle 3 nah ya ko 3 de mo patulle cigina maka dai si Abdul Qadir Al Jilani namo cikdini isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah palai ko tulle male 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala makanya maka di guru takali si dendre pakak kasa ya komelo ilangi ripatolo katamu pakeni ya komeko malangi lada apel sama koro jadi ala nih ro katangi ala nih ro pele tanya ro tujuan sampajangi ala nih tanya tujuan jadi tujuannya melo ki si pak bicara si bawa pong Allah Ta'ala na tumilaw ibutuhkannya ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay meloki joka sampajan sunak musafir sana yukun itu ilaw puang ngeme ka joka pasalama ka ako akataku joka itu in kala sa dena mesa wakula syawal matu tajama namanya sholat sunnah utama kapuran yung pedang bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kaya sampajan sunnah istihara malam may tapae ang kaya sampajan sunnah mutlak siagi-siagi yulek jama tak don rakaci di berselang ya na malam masa di tapai nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas sami matui sinin na wading ni mak ganggu jadi pada iya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aja be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu
Kita coba gari nama-nama bialeta. Siaga kan na tau ko isa na lino. Nama-nama gari. Siaga kan na tau kulino. Tanpa mi kasi si batui o ko tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino iya na royala akali baraka makadadan ni paya dega gaule dega gala haula wala quwata illa billah ipacekken ni ajere ko sujadange nappai pakanjaki silampuna ade nappaki katakdere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah taala nappai singkaru akbar tumangolo na ayan na to Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ibaca pate Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna po Allah Ta'ala yang maraja pakkamase. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamak ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pakkamase na po Allah Ta'ala na lengi iya na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sininna papuji tapangulo ni makadatu ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di pongala taala we na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin we angkay papujinna atakku lo korea Ar-Rahmanirrahim na panasay papujinna atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakku iyyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonre mi law tulong ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa bawang ya kana budu ya kana nasta'in talisari ni jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan ni tapi iya ko talisari ya tu na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni nah iya tuh sampajange pakaka sak minalengi po ngini pagi si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamada wala bisa pulo tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapunge ang kasikiri tapi aide ang kabaca korang tapi de yan na tuh nakada tau pandrite ko meko si pak bicara si bapu mo sampajak ko iya ko melo ko mangkalingi ada-adan na po mo ang aji ko iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dumi bawa rokok makoy patundu ulu napai nawana we pakkamase na pong Allah Taala. Adam pangan na pong Allah Taala kuasan na pong. Tau make tu pak ko nasabari tati we matana nasaba nangakui pong Allah Taala. Si jammi ya tu nasa nabita masarolat bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang ni jama tapi matandre palana tahu make itu iya na tahu make itu tapi jarang jarang madar itu kata nasa ketiano tama sih tapi matindro tu kotame belum tentu to matindro daripada di tica mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano ketiano malas amput de angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup nagay nasaba napakarajay bola nonruye makasibel loripon di nami makadadalino ko tilala masigi mamakon ang katawang ako ito babu jadi yaro tingarangon na iya kana abudu wa iya kana nasta'in maka di po Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta pada itu ko maka di po Allah Ta'ala ilauno walikko tapi materuki di na tumangilo koro iya kana bulo ya kana stay napa idi na siratul mustaqim maka di para ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung pungi yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhan ta yalay pakakasa untuk burai bilasat takongka yan nato lang kaya sampaya sunah aja Paham ya? Dito ko na ba natawajero? Ha? Dina baca pak baca. Moni mo ya to? Moni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Makada iya roko ramalangi
tapala mo jero pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau di tapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum purapi buka dibaca. Karena di situ bentuknya di ilmawi bentuk lampau. Sama itu sahabat semua batalatil urdu wasabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica agak 3 rok na tede na pura minum. Nah, cuma mereka tahu dia na pahami. Iya komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Kopura yaro